Haka jingle kai one day international happening in India, Persia, ika South Africa. Haba pai shaka nga jingle kai ka South Africa kalala ban pelim suk ya ka India da pra wicket. Ban leng ba nga jing job ka South Africa kalaya khai bat ka India da marshi sin job ya ka nga series. Haka jingle kai Italian Cup round of 16 happening ka Napoli, Persia ika Frosinone. Haba pai shaka nga jingle kai ka Napoli kalamat ika jing syare adin bagala sya pelim hakmat ka Frosinone da South Lanot. Haka jingle kai EFL Cup quarter final happening ka Everton, Persia ika Fulham. Haba pai shaka nga jingle kai baro arteli ki kenhun ki khai da marshi goal hadu bukod ka kendai per minute. But day lemba ka penalty shootout ka Fulham kalala bat pelim ya ka Everton da nyaulan reu. Hagaway par ka jingle kai quarter final jong ka EFL Cup happening ka Chelsea, Persia ika Newcastle. Haga ni ka jingle kai baro arteli ki kenhun ki khai da marshi goal. But ya ka goal pen ya khai jong ka Chelsea layo ban tap hashwa ban kod ka jingle kai kata haga minute ka bakandai peu plus R. But day haga penalty shootout ka Chelsea kala khori ka nam job da saula R. But ya rung ka semi final jong ka EFL Cup mentau senam arah jar R peulai. Haka jingle kai FIFA Club World Cup semi final happening ka Euro Red Diamond kabadai ka club na Japan, Persia ika Manchester City kabadai ka club na kari England. Haba pai shikane ka jingle kai semi final happening kini ki arteli ki kenhun. Haba sedang jong ka jingle kai omdon ki bala bat pen ki ijar badai hashwa ban kut ka kela step kata haka minute ka basau peusan plus away ka Manchester City ka layo ban pen ki ijar Nyngkong lengba ka un goal. Pada haga kela minute ka Manchester City ka layo biang ban tap ya ka goal ka ba lengba ko wasis haga minute ka ba san peu ar. Batang hadin new minute kata haka minute ke basan peu kundai ke Manchester City kaliyo biang mentep ya gol ke balai lengbo Bernardo Silva. Badai lama gini ki lai gol ke Manchester City kalala ban pelim suk ya ke Urwa Red da lai lanot. Badai lama gini ki jing job la penlong ya ke Manchester City bagani orang sya ke final jong ke FIFA Club World Cup hakasin ke Nyngkong